Tišina, mir i bukvalno netaknuta priroda Skadarskog jezera. Reklo bi se da za ovo raj na zemlji nije prejaka reč. Obično svi biraju more, ali većinom ljudi nekako pobjegnu ovdje, zato što, kao što vidite, nema puno turista oko nas. Nešto što ga čini specijalnim je zapravo ovaj dio gdje smo mi sada, taj biljni životinjski svijet, lokvanji koji nas upravo okružuju. Ovde nema krcatih plaža, ekstremnih sportova na vodi ili ludih provoda, ali najveće jezero na Balkanu itekako ima šta da ponudi. Nešto što gosti najviše traže su ptice. Te ture nam počinju oko 5 ujutru kada je izlazak sunca i nešto što gosti najviše traže su pelikani. Pelikani su simboli Skadarskog jezera. Također jezero je bogato izvorima i to su neka najčistija mjesta gdje gosti odaberu da se kupaju, da skaču sa broda i to je nešto što oni nekako ponesu sa ovog jezera. Osim aktivnosti na vodi imate i pješačenje, odnosno popularnije hiking, sightseeing, zapravo možete da se vozite panoramskom rutom, to je nešto što sada baš promovišemo. Ruta počinje od Virpazara, duga je 115 km, ima jako puno predivnih vidikovaca koji su sa tim predivnim pogledima na Skadarsko jezero i na manastire koji se nalaze na ostrvima na Skadarskom jezeru. Na obali jezera, između 3 mosta, proteže se varoš Virpazar, poznata po gostoljubivosti i specijalitetima od ribe. Sretnete li ribara Slobu, reći će vam da ne možete otići ako ne probate skadarskog šarana ili čuvenu ukljevu. Ona se lovi u jesen i u toku zime. Rijetka je, vrlo rijetka, ima je u Skadarskom jezeru i ima je u Prespanskom jezeru. Ona se suši, dimi se, suši se i onda dobija još jedan karakterističan, specifičan ukus. Dobru ribu valja zaliti dobrim vinom i to, kako kažu u crvničkim selima, isključivo crnim, domaćim. Vranac je sorta koja je porijeklom odavde. Ovdje su korijeni te sorte. Sad već i naučnici kažu na osnovu DNK analiza da je to upravo nastanak sorte vranac desio se ovdje u ovim crvničkim selima među kojima je i Godinje. Znači vi na jednom području gdje možete super da provedete jedan fantastičan dan, da budete aktivni, možete jako divno, mirno da spavate, jer su noći ovdje jako svježe i čak se pokrivamo onako debljim prekrivačima, zato što ovdje u Virpazaru je jedna mikroklima, imamo uvijek tako neki povjetarac u večernjim satima preko jezera, tako da je onako svježe za spavanje i baš je turistima sjajno. Odavde se odlazi punih baterija i punog stomaka. I sa velikom željom da se u Virpazar ponovo dođe. Ako vas put dovede na Skadarsko jezero, možete poneti jedan ovako potpuno unikatan suvenir, samo što kažu da traje koliko? Najduže? Pa nekih 2 sata. 2 sata i onda će ova ogrlica uvenuti, ali priznaćete da je prelepa.